Amabendera mu murwa mukuru wa Ghana Accra yazamuwe kugeza mu cya kabiri mu guha icyubahiro Kofi Annan uvuka muri icyo gihugu wahoze ari umunyamabanga mukuru wa ONU witabye Imana kuwa gatandatu hafite imyaka 80 y'amavuko. Umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubuyobozi muri Cameroon yiteguye guhangana na Perezida Paul Biya umaze igihe kirekire ku butegetsi mu itora ryo mu kwezi kwa 10, amushinja kuba yaratembesheje imivu y'amaraso mu gihugu. Naho muri Afrika y'Epfo komisiyo yashyizweho yatangiye gukora iperereza ku birego bya ruswa bivugwa ku wahoze ari Perezida Jacob Zuma. Amatsinda y'Abashinwa n'Abanyafurika yahuriye kuri uyu wa mbere i Beijing aho asuzuma uburyo bwo kongera ubufatanye hagati y'Ubushinwa na Afurika no gushaka ibibahuza nk'ikiremwa muntu. Naho iragose muri Nigeria hejo ku cyumweru hamuritswe ikiribwa cyamamaye cy'umuceri ku izina rya Jollof. Herekanywe uburyo butandukanye bwo guteka umuceri uryoshye.